Oho. Bu kişi haligi yazuvchilar uyine var. Nimaga turish kerak ekan? Assalomu alaykum hurmatli Chuvaq aji, xo'sh kelibsiz aylibizga. Men sizni Allah razıligi uchun yaxshi ko'ram. Kemchiliksiz pende yo'q. Sizga bir top so'rovlar menen başingizni o'g'ritayın, qap etpengiz deydi. Birinchi, Cuma namazının 2 rakat farzidan aldın 4 rakat sünneti 2 rakat okusa jana 2 rakat farzidan keyinki 4 rakat sünnetinde 2 rakat okup koysa bolup hazır oşol tartipte okugan köbeydi. Ol o janağı beymaskaptardыкы. Meskap karmaganda 4 rakattan okugula dalilleri men abdan көп ayttım bunu hurmatly bir tuğanım. Aslında 4 rakat sünnet bir salam menen, artında 4 rakat sünnet bir salam menen. Oşol sünnet bolot. Ana 2 rakat okugandar oşol janağı mınday hurmatly bir tuğanım. Bir adamlar ilim okuyup 5 yıl ilim alat. 5 yıl akı alıp 10 yıl algandan keyin oylap kalat, dünyada men ele alim bolup kaldım, başka hiç kim yok dep uşuntu oylap kalat. Abu Şibir dep koyat bunu onu. Anan dağı oku otur bir 20 yılga varganda, elder de okuptur dep kalat. Abu Şibir'eyin dep, iki karış atası degen söz. Anan 30 yıl 20 yılga varganda eş nesi okup apın dep kalat hurmatly bir tuğanım. Oşol ilimdin başında jürgöndörün joruğu bul. Ağa kıcalat bolboş ere dalillerinin bardığı var. Anan dalil üçün özünçe bir saat vakit gerek bolot. Oşon üçün ağa koşulbaňyz, ağa katıp aytbaňyz, inşallah oruna gelip kalat. Biz İmam-ı Şafii mezhabındağı lezginler menen bir kez alardın Şafiilerden ibadatına girişpegile. Aların özünün mezhabı var hurmatly bir tuğan, özünün dalili var. Ortasındağı meselen imamda talaşıp bütkenlerge biz girişpeybiz. Biz özünün tarikada okuyubuz, Allah özünün tarikasında okuyuveret. Biz İmam Şafii mezhabındağı lezginler menen bir meçitte namaz okuyubuz. Cuma namazında 2 rakat farzından keyin takbir aytıp kayra 4 rakat farz peşindi cemaat menen okuğun imam majburlayt uşul tuğrabı deydi. Etiyat peşim degen söz antkeni şart janagıda tabılbay kalat dep bul özü Şafii mezhep menen bizde ele var etiyat peşim degen. Maliki menen Hanbali'de yok. Antkeni bir şaharda je bir ayılda birden aşık cuma okulsa bolu degen mesele. Antkeni Peygamber aleyhisselam Medine Munawwarada okuganda başka cuma okulgan emes hurmatly bir tuğanım. Oşon üçün mınday bir ilacı bolsa bir ayılda bir şaharda bir ele cuma okulungany jakşyrak bolat da. Ana birden aşık cuma okulup kalganda etiyat peşin okulsun degen bizdin alımlarыбыз көп aytjat bunu. Misal üçün oşolle Fathu Babilina'da Mullali Qari "Walau Makka Mukarramada bolsoň da okulsun" degen jerin aytjat da. Ana biröge majburlaş kıyın bu meselede. Oşon üçün okugandar okubagandar aytpasın, okubagandar okuganga aytpasın. Balki müyün varıp etiyat peşin okup alsa jakşı bolot. Antkeni kebir jerde etiyat peşin okusa üzüçü kılıp fitne çıkarıp alganlar bar. Oşo yerde üyüňe varıp okup al etiyat peşini eger okugun gelip atkan bolsa dep жооп bергenge tuura kelet. Al emes bizdin özübüzdün Hanafi alımdar dile kebirler şunu inkar kılgany bar. Oşon üçün azır biz aga çeyinki meselen taktap ala berelik, etiyat peşindagi naralara jıldırıp koya turaylık. Aga çeyindagi bizdin katındarыбыз uçtanı yok, jılaňbaş, eldin bar namaz okugan jeri yok, iman gelgen yok bardığına, anan akidan toluk bilbeybiz, jarymyz teňirçi dagı birimiz mazarçı. Oşon üçün etiyat peşinge çeyindagi Hidayetova degen söz hurmatly bir tuğan. Bolboson bar mesele. Uşul ele cemaatta bamdat namazının farzinde akırkı rüküden keyin kıyamga turgan avalda kolun aldına çozup duat kunuttu. Şafii alar okuganda biz unçupay tura berебиz. Biz kol götürbeyiz, kol baylagan baydan tura berебiz, anan pütüre berebiz. Allara ukukta ikda algan ziyan tiyibet. Dua kunut okuganda biz koşulbaybız, sükut kılgan boyunca turgan avalda tura berebiz. Anan salam berip pütüre berip şular bilen koşulup ele. Oşoga barat eken. İmam Azam mezhabındagilardyň sany jagынан köp bolsa da öz nafsisi jol berbeyt. 99'u Hanafi bolup imam jalgız Şafii bolsa uyu berебиz, biz ayırması yok. O fitne çıkar, bu fitne çıktangan kat bolup ketdi biyagiçi. Özü keçe geldin 20 yıl bola, o şerde tuğulup ösken. Ana men köptep girip alıversen anda kanday boldu? Anda erteň ele oruslar köp bolsa onda biz Hristiyan bolup keçiş kerekpi? Misal üçün hurmatly bir, oşon üçün munday söz çıgarbaş kerek. İmam lezgin bir Şafii okuyuversin, sen Hanafi ol, uyuver hurmatly bir tuğan. Hiç anda problema yok. Bu tuğra emes mesele.
Ал эмес фасык болсо дагы ага каршы чыкпайбыз биз. Халфа кулли баррин ва фажир акидада келет бизде. Намаз дұрыс, ар бир фажир адамдын фасык адамдын артынан. Ошон үчүн мындагы биз көп эле калар аз эле палан түкүндөбө. Эртең сенин балдарың алым болсо, ошо кабат имам болуп туруп калат иншалла. Өзү имамчылык талашкан өзү бул адамдын мындай бир такыбалыгына каршы келген иш да. Имамчылык талашкан өзү уят нерсе. Эмнеге Кураныбыз бирөө, пайгамбарыбыз бирөө, муфтий азиретибиз бирөө. Ал эми орозо айтты, лезгиндер, алымдар кеңешинин чечимине баш ийбей, казанчынын өздерге кайдан кулак чыгарса, андыктан жаштарыбыз аркыл агымдарды ээрчишкенине не себеп болууда? Муфтияттан эмне үчүн жок дегенде 25-жылды имам менен жамааттын ортосундагы мамилени көзөмөлдө болбосун. Имам муфтият ханафи мазхабта чыгарат фатванын бардыгын. Ага бардыгы баш ийүүгө милдеттүү болот. Бирок кээде муфтият ката айтып койгон болсочу, шариат боюнча эгерде муфти фатваны ката чыгарып алса, аалымдар ак кишиге туруп айтыш керек болот. Урматтуу бир тууганым. Аалымдар кеңеш деген бар, башка деген бар, айтылат деле урматтуу бир тууганым. Аалымдар кеңеши колдоп берсе, муфти айтып аткан болсо, анда калгандар баары ээрчиш керек болот. Башка дебестен. Бул мага эмес, ошо муфтиге айтылыш керек бул маселе, эмне итаат кылбайсыз деп. Кээде ушундай бизде муфти туура айтса итаат кылып беребиз. Эгер муфти адашып калса айтабыз биз мындай эмес, мындай болуш керек деп, оңдогонго аракет кылат бардыгы. Муфти деле инсан урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн буну ошол муфтиятка айтыш керек, алар караш керек келип. Анан кээде Шафи мазхабтын тартибине ылайык бир айырма болуп калган болсо, андан зыян деле тийбейт. Неге мурдагыдай эле Абу Ханифаны карманып, Матурidi карманып, Чарияр, Мухтасар, Шаркио деген деген, Шаркил Викая деген болуш, ушуларды окусак болбойбу? Ошону эле окуп атабыз, башка окуган жерибиз жок. Ошону эле окуп айтып атабыз. Ошону окуп айтып атабыз. Эмне үчүн орозодо саат 3-төн мөөнөт өткөндө азан айтып, орозодон алдын же орозодон кийин саат 4:30да намаз убактысы болуп калат дейт. Орозодо, урматтуу бир тууганым, орозо так болуш үчүн азанды эртерээк айткан ошол себептен. Орозо эмес күндөр адамдар ошол жанагы ханафи мазхабта таң аппак атканда окуган сүннөт болгон үчүн аны кечирээк айтып азанчылар да кыйналбасын дегени. Болбосо ошол убакт азан айткан болсо дұрыс боло берет негизи. Эгерде менин колуман келсе, мен ошол убакт азан айтып элем. Кирген убагындачы. Анан экинчи бир маселе, күн жылганда убакыттагы жылат да. Кечке 3:30да тура бербейт, урматтуу бир тууганым. 4:30да боло турган, 5:30 болчу болот. Бул жылып турат мынтип. Орто Азия эли бир эле агымда болчубузга, биз агымда болгон эмеспиз, биз мазхабта болгонбуз, акыл сүннө болгонбуз. Агым деп акыл сүннөдөн башкага айтылынат. Жана мен кеп айттым, акыйкат көтөрүлгөндө батыл кошулуп көтөрүлөт деп. Ошон үчүн албетте бизде проблемалар бар, урматтуу бир тууганым. Сиз абдан жакшы айтып атасыз. Адамдардын бардыгы мажбурлап алып келе албайт экенбиз го. Биз канча аракет кылсак, Теңир ушунча аракетти кылып атат, урматтуу бир тууганым. Ошого карабастан ханафи мазхабты карманып атабыз, аракет кылып атабыз.